There are probably hundreds of thousands of rural schools around the world that will never have the size or the funding to qualify for a traditional computer lab. Think about how much you do and learn every day with your computer and phone. Now imagine not having any of this technology, and what a profound disadvantage that would be. This is the problem we are trying to solve here in Costa Rica and around the world with our Tab Lab. The Tab Lab is simple. It's 20 tablets in a box connected to a mini hard drive with educational apps and videos. This Tab Lab is about the 1/10 of the cost of a traditional computer lab and can work without internet and even without electricity. But the Tab Lab is more than technology. It's about transformation of schools. Each Tab Lab comes with a teacher trainer who helps our schools learn how to use technology and make the shift towards more creative forms of learning. Este proyecto es muy importante para la escuela, para los niños, para la comunidad en general. Le estamos dando la oportunidad a los niños de acercarse a una educación distinta, una revolución educativa, ¿verdad? En términos tecnológicos, y bueno, les da mayor capacidad para aprender, les ayuda en todos los ámbitos de manera integral en la vida de los niños. Bueno, quiero contarles que la experiencia con las tabletas y con este proyecto ha sido de un gran impacto a nivel de nuestra comunidad. Entonces para nosotros ha sido una herramienta muy buena y estamos muy contentos de ser tan afortunados de tener este proyecto en nuestro país.